Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Kublai yepi barok ni gilongki kubur mentagasngi. Nadu uram pang arja arpuar ka Sarkar India lingba ka Petroleum Ministry kelas dang man petrikam ya ka jingkle lang ka ba 10% ka ethanol ha ka petrol hapo kari yatho ka Petroleum Dealers Association Meghalaya PDAM ha kasni balang lingba u presiden uba Kennedy C Kariem habayakran shigla patai kubur ha Shillong Press Club. Uba Kariem putih ba kinlong ki ba pikir ba namar ba ka don ka jingkle ya ka ethanol ha ka petrol ka Sarkar kelas dang ban khle hadu 4% ke ethanol ha ka petrol ka ethanol ka dei ka bai kchet ya ka hau bat kloi ban shem ya ka kumda kala ban kta kalai ki kali na kalyang ki Dealers Association ha ka ri borok away kila persat zor ya kani ka jingthmu jong ka Sarkar namar wat la don tang khndiat ka ha ki tangki kali ni hapo ka tangki jongi kila bandon shapo khandau kani ka penmi ya ka jing hanrei ka Sarkar kala penmi ya ka petrol bat dia ya kani ka petrol ka bakhle lang bat ka ethanol khamtam ha ka polyur kalong ka bakong san ni ginong thiet bakin tap ha ya ki kali baki tuktuk khamtam ki tuktuk bat patikna ban tap ha ya ka jingsop jong ki tangki uba Kariem mulong haswa ban sedang ya ka jingkhle lang ya ka ethanol baka petrol ki trai jo ki petrol pump kila pen khot ya ki tangki ki bron shapo khandau ban patikna ba dei ban don nolor kani ngi khmi man la kasngi ya ki tangki ban don Nalor katei ka Meghalaya ka dei ka mat ya ka jingjur slap ha kumta ka don ka jingma ba ka kala banrung ha ki tangki khamtam ha ki tangki jong ki thuk ka bangi kwa al pensya sa kapema ka bai dei ba ka petrol diesel ka bai ba ka yadi thia ba ki pa ni juyo ko ni complain ba bon se ka dei ki jing so ba ka te Ito likely ki mat ki bangi kwa bangi friend. Kamat ka ban kong dei supang kalika ethanol blended petrol. Hausnem haublai February araja akwa ka Sarkar Jogori India lemba ka Ministry of Petroleum and Natural Gas. Kala introduce ka ethanol blended petrol. Kala at 10% ka ethanol ha ka petrol. Bat kila dia ya kini hadu kita. Kini ke ethanol. Kini ke wika nila panong ke biodiesel, ke biofuel, chemical, ke bio na ijingtho, na korai, na riohadem, na upai, bat na kewe. Bat ki balai ki pedon kami ya kini ke ethanol, ke jingpon kami ya kini ethanol pedon bun ke jingmentoy, pedon ro ke jingdo jingmentoy. Ke jingmentoy ke piat ya kini ke lomba ka kani ki ethanol la ki atika petrol ni ha diesel ka carbon dioxide ka tudang ka bami ka duna nanta ka duna ka dan ka khut ya kale bat kani ki ethanol ka khamsong ta kamot ka petrol munta la ka dei ka motor ka la duna na do sang hadu sipo ka ha ka silita lengila ba dius bahaya ni hendre ka ka jingdu jingtoy pat kalong ba kani ki ethanol ka jen parang it absorb moisture kamut ka kering ya ka jenha kamut kamut ka tidak kan ni ke ethanol kawan in contact ber ka ka rabon ka kelao tikini tidak mi buon bagi jingjia nakapor sa kapor bagi customer dan driver ki ong ba ngither punya nakata ka petrol pump don ngithe na kata kapter pom dono kamang kuni nang kushai bai ki kinja ka state ni khalya chui kumbang itip kele ko jusla te bat namar ki jingkhamnia bat ki jingbor ki kali bon yimdon jaka parking ka babe ngiyang ki open space bomdon jingta ngiyang ki surok ngiyang phala bomdon jingta khamtam ki asyaka scooter bagi motorbike. Bagi yang berbuat ki pentia tinggal. Kilai lagi kam kiduk kiwan hadian bersising tu slap, nilai bersising tu slap. Sudah kendia ka gayo bandrung ha ka petrol tank, jang tu ka bike nek scooter sekali. Rapi teh petrol kendia kalang ketuk tinggi. Nak por ngini ban pikor. War mangi ki petrol pom ru, hapo ki underground tank kejungi.
mentale nadu bala introduce ke ethanol 10% nadu arjar ko man kesengi ngile ke water dip nikon tidon kijing tho kat ko jing sta sayan sunta bangila kat tip kat no ke water content ke don ha ko underground tan bala i ba kamlong syo ngitan no nomor ba ha ko underground tan lara kade tan capacity ke ba 4,000 liter untuk pipe suction pipe ko batanya ko upnian sa jero banlek sa kipi pembantek sekali tum ko bat kata ujungai na kumno basipot tila takadon kendane o maboro uto pa kunum la bantanya to bat aga bangi thoman ka sengi nisaino ya to kata baro sa kilong utai kamtam hanne hari jungi kade kade ba jusla kata kade gowe te gowe ka the bias ka bangila ban ai kalong ya kali kamtam jadi bancet pa ya kali ba daga kendia karong kawan ra kejeng susi bat kan ra ka dan kan rum skin jin bat ka kali ketun kalau jujian bon sin bat bon sin kalau jujian bakiwan ki ong bagi the penyang nakata ka terpom nakata ka terpom ka don but immediately ki try terpom ki tho ya ka underground tan bat am doni tentang nyimpen kesan dan nyimpen rem ya nyimpen kesan nyimpen rem ya kinongnya kali ki driver hendrai kini ke message ke bangi ai tonginya pikirlah nagalyang jo biru kamtam hakene ke por bajur selalu bat menta katkum ga karai ka bak domain of India kala shim kila sedang blending hado 4% ke ethanol ban kle bat ke petrol ti bat katkum ke jingrai jo ke sarkar India kalau bakat hado usnem arjar agusan baro away dari India can introduce no 4% ke ethanol kan kamduna ya kedor namaka India ka penulut kumbasan pasang $1 million but thiet umkhniang na barri naman gim dak tanane tela ba introduce ke ethanol kan kam minimize ka ni ka cost ban thiet but kan kam penduna ya kedor jo petrol kata kadai ka we ka baide bat ethanol ni kwa ban pentip but hakani ke juk bomta ni ke juk start bomta pila ban ya ilan ba ke website pipet nang tu ethanol kadai ka bat nang ta bangin tip kenang mangundum sae ke jing ya kena away pat nginum ong bangi biang lut ni ya bakla ndrei ngidei ru kon sutu ni man long very extra cautious haga bede bakene ke bentar kene director jang the legal metrology jang the government of India haga ndrei utrik ubnai march arjar akulai haga bede ba the fuel capacity jong ka tanki jong kanu kanu ka kali hapo hari India mentah bangi thiri kali hapo ka book service book laptop dah kali kemaru tidak kali kanu laptop tank capacity like 4 liter tinggal obatin ngashim baik bakatu ke tank capacity ke like 4 liter habangat he petrol napok ka lene diesel napok ke petrol pump ngishim makurung like 4 liter ni kena bakambiang na jinto boleh dili rung like 4 liter kani hamni kelak pensyai batnya sa syuki press kena people ai syuki baik ni hamni kelak pensyai ba ya kakali habasna kanu ka vehicles manufacturing company kim jo ai exact ya ka tank capacity dara ki tho lai pho to te bahan ni tho kuno ba association has informed that the automobile manufacturer make fuel tank with 15 to 20 spare capacity for various security reasons. Kaya kata ke security reason. Number 1. Hari jungi ke dekeri ke bukan. Security basit. Habasit tham ke expand. Dalam mentah kalau like 4 liter ke tangki, lebih tak like 4 liter. Kipinya ni kan katu kalau berthai kita. Nama ke expand. Kam security basit. Seri dekar. Mentah lagi Delhi ni nama dia lekoi 10 degree tu. Tenar kata berbuat kali bacna kali kibo 15 to 20% extra capacity itu kata. Nah kita like pau kalau berniam lakusan like pun riu. Kata kedai gawe. Kabaan. Ka petrol kedai ka highly flammable products. Highly flammable products. Ka jenhau juga. Kalau ban kemding ru. Kata kani kebthai kata kani pi tap than ka kenjak kebthai bakal ban pulu kalau ban kemding. Kata ro ka kedai gawe. But nangta sakwe kalong ba ngaju ki kali ha baki them ne ang ko ki petrol pump kam tam ki kali re la the la da
Kimpat hun tang kata. Kenyo ya tu kali haduk bak kata ismam. Kato ka buk jengah haduk kata-kata. Tenang kata-kata, kini kita jemput ke bangi ai, ke bangi yo na Government of India, lengba uni legal metrology, Deputy Director jong Government of India, but utho saki Controller of Legal Metrology, jong ka state, jong borok ka state but ki Union Territories jong India joi. Mamaki kinte, bagi pada kali kinte. Bomdai betom nomor bakadai lai polita, kamu kadai benrung baik lai polita. Hang ni lah thok 15 to 20%. Bala confirm yang ni nabaro kinam senakal. Tekni kadai gue ke message ke ba ni tua ban onra ban ai seki. Bas sakoi ke bentak ke balai ke ban tua ban keren. Kini ke balami ya kot khabor Shalom Times sementara sini. Hang ni ke ongkom no. Premium petrol and Snoopy workers, back city motorists. Hang ni uthok uang ma kidon ki petrol pump. Haba kilek ban the umpnia. Haba ni ong ai petrol. Ki the ada extra premium. Haba ni ong ai diesel. Ki the ada premium diesel. Hi ke Government of India lengba ke Ministry of Petroleum and Natural Gas. Bal lengba ki oil marketing company idon board. Kila introduce ki diesel normal petrol but premium petrol. Normal diesel but premium diesel. Petrol ni khot eka ke XP95 premium ni only premium petrol. Namta ke Indian Oil ke introduce ke extra green diesel. Ke ke jing mentoi ba company ka kam. Ka ba penon kam ya ki premium fuel. Kamut ka banin ton ka mileage ka kam ipod. Ka ba ke engine juga ka smooth. Ka ba ka pick up juga kali ka kam climb kan dia. But ka ba sa ka long ba ke engine gas ka smoke emission ka tuna. Tikini pun kikili ki bathe. Don kikili hero ki buan man pan thanang daki premium fuel. Tendai ki chingut no ahni ko ong ba habang elek the opinion petrol normal petrol and normal diesel. Kinong the opinion ki ah yangi daka premium petrol premium diesel haka dor ka bahe. Kador kai pher lai tengka sau tengka hadu sam tengka ai. Henry ngasukwa ban ong khendia pat hi sha ki consumer. Lani ki pat ba ki bathe nya. Subo rangang lek betul lu ada betul daka sok po. Nan sipra, nan sip. Habang apan cuti u ada sipar, utang lepet dan lepet. Tiba pilih ban the petrol dapat ken datip ken baka ke produk baki kwa baki kata ke di bana. Nginum keno ido ni. Henry wanra ke ni ke sha. Ni wanra ke ni ke sha. Baha petrol pump lah don apa? Ngidan buan ki production tu. Tomola untuk mentang ngidan sound products. Uno kali bawan mentang okay ada kata. Berkat kum ka jing advance jing science and technology mentang. Kikili bobon ki mentang kimi. Bon ba mentang last time introduce ki electric car. Mentang ki petrol pump jingi last time menbu buat ki charger. Ban charge ya kini ki electric car. Ya ki ba ka government kan suffix ya ka riat anu dumlung ipun ka. Ya ketu kan suat hadiah itu. Tinang ka kada kam dei ban ngin kenno. Dan I'm excited to go away. Para macam nak away sini. Komplain je na orang bapa anak saya diesel nak pom nak kita kali orang badon badon. Piti kali minta nak jin start of science kalau ba wat kali keren. Tapi khang bha ya jin khang keren. Lara ke fira ya gear ya handbrake tapi ya kali keren. Jika tak kali jumpa keren ba chain no ya fuel filter. Namar ka don hata. Don ko fuel filter. Ulat cakar khana Indonesia ya. Badade Nuraj company data no short fuse. Ka keren ba don ko fuel filter. Tikini ke bro khat tak ngin kon snap ya to kali ka keren. Ngide kon sutho mangi kita. Te to itai ge jin pensyakan dia. Te kene ke cintam ni ba kide de ki premium products ini premium fuel haka jaka juga normal ka bangi ni pa ya ka machine ni khot ka DU different dispensing unit ki machine ki bomta ki balong nombor no ki bangi mlah pa ta awak pan play ya jinghan ni don kam ya OTP one time password. Jika mesin mentah aku mau pedangkan mentah ni bentam usaha metro mesin, Gilbargo mesin, Dokem mesin, kiba kamian mentah kita Gilbargo bat Dokem, amai? Yes. Gilbargo bat Dokem. Te, for example, ada kawai ke petrol pump Indian Oil.
Ketua ke officer tu kena lagi kita tanya kasir untuk apa? Kita tanya kasir. Hendaknya ketua machine one engineer job ketua company. Kabashna ya ketua company. Lara di Gilberto one engineer job Gilberto. Baru ni engineer job Gilberto mata ubadai pek ya kesolong na Meghalaya. Baru kau ke Meghalaya boleh. Habaro kipon. Kibadam ya ketua machine. Badai tamu bala akan operate ketua machine. Warban play jengkang ni rekam lagi OTP. Nimla akan play rumah. Tapi play rumah kalau send message satu company bagi ketua machine kalau pimla bandi punya kata kali gue di suah bandi punya ngiju calibrate tin keren no calibrate kamu ngiju punya ni ngiju tho dia kan ngiju tho kiwan po legal metrology kamu ngiju kot weight and measures kiwan ki officer jo legal metrology kiwan ra kita kejunki kiwan ra jaket juki ki thola dok sedang dei bala apian kisil no gitu weight stamp dekat stamp juki undang lang engineer jo tu ka company jo tu machine hadir mungkin kita stam lasil ni melak break itu mesin mau urukkan no. Dia kemudian benek top dia kata don kam aki berdul don kam atul kibri benwan. Unwan lang engineer juga mesin, unwan lang legal metrology. Tanam tang yang ban ban manipulate dia kata. Ti kum kata ban ong ban tek kata kami kata ngamok dia kata. Nama ni gila le calibration ban nata kiwan ki engineer na company ban setting ban khang itu ke machine ban ni khang itu boleh dikisari deki password electronic